Бұл қайға жоғалып кетті деп атсаңыздар керек. Қырғызстанға барып келдім. Қырғызстанға барып келгеніме бір жұма болып қалды. Іш қандай болып атады? Көрелічі. 1 сентябрьда не болды, қандай өзгеріс болды. Пока мұрынғыдай еле деп атжат қой. Az арендадамын, Камры. 21-ci жылғы. Мияқтам не? Минималкалар 1100. 900 дейді қой, экономда шындай минимал болады ғой. Мынаны қарап алған. Бүгін понедельник 12 саат іштеп көреміз. Қандай болады? Камры менен Комфорт Плюста қиратасын дешеттейім көреміз. Сіздер болса лайктан басып, каналға қатталғанды ұмытпайсыздар. Кеттік. Спасибо, до свидания. Всего доброго, до свидания. Так, 38 минутта. 1264 рубль. Так, туғандар. Мои документке келіп, несудимый справка тапшырып чыктым азырчы. Несудимый справкаң жок. Ишке чыга албайсың деп Яндекстен кече эме келди го. Качасчымага аз калган биздин өмүрдө эл бурагарына токтолуп калган көңүлгө мен күлсөм күлүп кайгырсам кошо кайгырган мен өчпөс бери жарык. Так. Поверните направо. 174 минут. 14 минут. Geçen 14 minut deydi. Atmen kılsa kıldı kıl boza. Dal şaydayızda turalım. Здравствуйте. Кадринский бульвар, да? Так. 1544 рубль дейді. Что-то аз же қалды. 179 мен берді. Ал дағы. Bir заказ берді Арбатқа. Бұнда 179 менен берді, бірақ чо? 21.878. Şuradan alayra. Детский меню. Еще раз пойди в кафе без моего спроса, понял? Всего доброго, до свидания. Minut 918 rubl. Edip caynab alarmı özünsüz yılda öpüştü beni üşüdü. 21 minut. 1010 rubl deydi. 1010 rubl. Детский кресло. Комфорт Плюстың детский креслосын үшін жақсы да қымбат береді. Кішкене кайфен берді, бірақ нормально. 6 заказ 4700 ке. 45.921 рубль. Так, шарикке келіп қалдым.
Prospekt Kiran'ın Şerimetova geldim. 50 minutta 1400 ruble. Çoğda ikinci kaşanı buzup saldılar mı? Birinci kaşalarını beredi çoğdan. Özgürlük ettir. Barıp göreylik şimdi kettik. Da жүрсін аруба жолыңды жаса жөнөтчү дагы жаңы кал сезимдер үчүн көңүл Жақсы 4 минуттық жол екен. Пай. Қолтығы. Көзді атыштыры берді ғой. Решнойдан Арбатқа келдім. Жарым saat 1260 рубль. Сен дағы ошо машинаның артында бір ремендеріңе сайып қойшы әлің, ошоны оны сұрайын дедім біле. Неге тықылды отады шо? Анан эки жакка отуруп туруп, экөө эки ременди тагып туруп, эки жакты ремен. Анан мотоциклге чыканагын кое койсо, ортодо бирөө бар деп чыкылдатчы да меники. Анан сен кымда чыкылдаган чыкпайт да, чыгып жатсаң эмне чыкылдат? Поверните направо. Короче, аркага үчөө отурган. Үчөө отуруп мен жылганда эле тыкылдай баштады. Путилкова, да? Да. Здравствуйте. Здравствуйте. Большой Гнезняковский переулок, да? Да. Он минут дейді, 10 минут 590 рубль, 590 рубль. Так. Здравствуйте. На Ленинградский проспект, да? шашылбай ташбака ес алат шарчаса өмүр зымырайт зымырайт Пожалуйста. Всего доброго, до свидания. Bir жүзден отельде жашайм дейт го булар. 3100дөн суткасына отельде жашайт экен. Пай. Кандай адамдар булар, а? Так. Путевканы жазып алайын. Чото гейлерди көрүп алып эстеп атам. Так, 1905'ten 2.20 менен бердиле водный стадион 14 минутта келдим. 1275 рубль. Так, 27 минутта 1010 рубль дейт. 1010 рубль. Так. Şu men үй жакка келип калдым. Şu менен жыйынтыктайын уйку жаман келди. Ошо достор, анда баарыбызга тынччылык, каналга катталып, лайктан басканды унутпайбыз. жүрөктүн өртү жок дүйнөнүн көркү жок жандап өтөт мезгил жанымда аппак таң аткан сый
var